letšatši le la bohlano mo e leng gore go thobela fm re tsena go taba yaka le mankoko baby gopola kgwedi re le mo go yona ke kgwedi e leng gore ke a baswa ke kgwedi ya matswalo ya thobela fm re tswela pele go ketika rena bjale ka batho ba e leng gore re rata le go kwešiša le go šala morago thobela fm ke na le o mongwe wa baswa kgweding e o e leng gore o tlo re hlalosetša ka tše e leng gore yena o phela ka tšona bjalo ka moswa motho ke motlotloletši wa polelo ke motho e leng gore o leka ka mokgwa ka kgonang ka gona gore le ge bophelong bja gagwe go bile boima a kaonafatša maphelo a bana ba bangwe ke mang ge e se jacob dumela Ke rata lo dumedisa ka matla a modimo ka moya wa modimo ka botlhale wa modimo le dithapelo tsa batswadi ke re dumelang botlhe ke rata lo leboga ga pape nako le mfileng yona gore ke beng rena ena re bone go le botlhokwa gore o be mo boledišaneng le rena jacob ka baka la gore ra tseba re nako le nako gona bele leleme la gago polelo ya gago e ka no tlhatlhamolo go bolela se attrageville wa daideng o nna di-daideng e fela pele ga ge re fitlha mo re botse gore ga botsebotse jacob o go tsebjang go tswa attrageville Jacob na re gotse mo lelapeng la re nga se re go itshokolla mara ke lelapa le lengwe le ne le teka-teka okay nna re gotse pila-pila re thomile ka go hira bo mama ba tlhaba le mathibe stata mara papa o tlhantse a nna mo ka Atteridgeville ba re ke Black Rock okay so re belegetse ona mo Atteridgeville ko kalafong so and mama le papa se le ba bana le dikgaogano tsa bona so nna ka nna la papanyana ka gola la papa mengwaganyana ke ntse ke nna la papa ne ke na le abuti mama a tse abuti ba tekerela poleke ya nna nna le komba re ke komba leba ba thoma go hira ko teng so mengwageng tse tsamaya nna ka thoma sekolo maybe after 6 months ke nna la papa ko sekolong se ba reng ke Makgwaraneng primary school okay so go ya moo ke ntse ke golanyana cause nna ke ntse ke le monna ne ke thatela papa wa ka ke mmona e le role model yaka then ya mengwageng ntse e ya cause lerato la ngwana for mme a leswe le nna ka nyako gore ke utlwe se a buta ka se utlwang ga nna le mme wa ka e seng gore nna se teng mo bophelong ba ka ntse a tla tlo nchecka mara ka dikgaogano tsa bona na ba na le matsapa-tsapanyana a bona so ka nna le mama ke raya poleke ko mba ko moshongo ko Jesuele a kry-lenyana mokhukhu ra thoma ra nna ba botlhe then from mo ra shiftela ko mba re ke ko Mampane ra hira ko teng ko Mampane ra tloga Mampane a ya ko polekeng ya malome ko extension 6 ke ko nna re ko re nnang ko teng gona bjanong mara ntse nako ntse ya papa a thoma lwalanyana a ke ira bo ma grade 7 grade 8 so ka bolela ko papa gore ke kgone mo thusa ke kgone mo tlhokomela ke mona ke thoma high school ya ka ko Dr. WF Nkomo Dr. WF Nkomo a sorry ke bolela bopila mara ke ne ke le bana ba bangwe ba o tlhalefa le nna from grade 8 le nna ke kry-a di-award then go tlhoma mo ka nna presidente ke fitlha grade 12 ya ke bophelo ba ka gona mo then ko Nkomo ke na le di-award a ke itse ke tse kae maths accounting LO English ya e no ba gore mo la hantse nako ntse tsamaya a re fitlha matric na re robala ka mo sekolong actually re thomile ka grade 10 na re bala ke na le ditšhomi tsaka le di-classmate tsaka ra tikirela nyana stopanyana re tipitsa gore rena re ba se robale then re thobalela ka mo sekolong from ka mo sekolong a sekolo se tswa ka 3 o'clock 2 o'clock nona le motho a tlhokomelang sekolo ba re ke Mr. Ompiti so Mr. Ompiti na re shelanyana dijo re ya ko yena re ja ko yena ha re tloga ko yena then re tekela classeng ha re ya classeng na ra dima le dikhiya tsa ditlase re kgone go tikhelela ka mo then re robala ka mo ditlaseng ka ma 5 ya furu ra tswa re lo tlhapa 7 ha pape re bula ka mo sekolong bophelo bo tswelela pele wow wa bona ka mokgwa tlhomileng ka gona wa tlhalosa gore batswadi ba gago ba kgaogane o sa le monyane o mongwe a tšea buti wa gago o mongwe a tšea wena wena o dutse le papa buti ya go a sepela le mama bana ba bantši ba go tshwana le wena ba ka ba tlhakatlhakane maphelo a bona ba sa tsebe gore ba lebile kae e fela wena se o fetsang go se tlhalosa gone bjale go a kogela gore go kgaogana ga bona a go a go ama ka mokgwa e leng gore o bile wa latlhela tulo o kgonne jo nka rata gore ke rata gore ke e bee bjana ke re botlhale botlha botlhokong yeah the more ga ntse o feta mo botlhokong o kry-a botlhale so le nna ne ke le monnyane gore ke utlwisise se se iragalang mara ne ke kgone go bone gore bana ba ke tlhalang le bone ko malapeng a bona papa le mama ba teng and ona le tsela ka mokgwa ba phelang ka yona ga ba nyaka se ba se nyakang ba se kry-a ka nako yone ya ba e kry-ang ka yona le se ba nyaka ditlhako tsa bolo nna ke na tsona
So papa ena ba bereka cause ena ene le security. Okay. Mama ne za tshwarela di-piece job a kolomaka go dintlong tsa batho irang. So na khona bona le nna hore nka se tekemelle ka maoto aka ka nna monna e leng wa ka ke tlo sokola mo bophelong. Ne ke khona bona mo ka maikutlo a papa gore a se gore o tshwareile pile o na le dilo tse dingwe a di mo tshware pile mara ke palelwa ko bona gore ke palelwa ko utlwisisa cause ke sa le ngwana. So botlhale bona ke bo kry-a mo yena a ntse a mpotsa gore tshwanetse o tia o le monna, tshwanetse o tekemelela ka maoto, tshwanetse o te perekele cause ga ona monna o mongwe a tlo o tlhokomelang, ga ona monna o mongwe a tlo o fang lerato until wena o tla le fa lerato. And ha o sa tekemelele o tlo feleletsa o kolomaka ditšhila tsa ditšhomi tsa gago. So ka botlhale bo bona ba mfileng bona a se botlhale ba sekolo, ke botlhale bo bo tswang mo botlhokong. Okay. Ka mongwe le nna ke khone go ikemelela ka mokokotlo ka maoto a ka gore ke khone go berekisa matsogo a leng aka cause botlhale bo re bo kry-ang ko sekolong bo ne o fitlhisa mo o fitlhang mo teng, mara bo kry-ang mo bophelong mo straateng mo batswading o khone o nagana go fetisa mo buka yo fileng botlhale ka teng. Ke fela ke botsa batho re ka sepe monate wa khora o sa tsebe botlhoko ba tlala o tshwanetse gore o tsebe gore tlala e bjang gore kgone go ipsina ka go ja tse e leng gore wa di khwetsa mo bophelong. Wena Jacob a wa latlhela toulo o kgone go tswela pele wa bona gone jalo fetsa go bolela gore botlhale se ba buka fela e fela o badile o mongwe wa baswa ba e leng gore ka gare ga maemo ka moka o ipotse gore thuto e tla pele wa bala ke nagana gore go na le magešane o mongwe o e leng gore o nyaka go mo leboga letšatšing la lekgone o e leng le ene o bile a tsentšha letsogo go lefelela gore dithuto tsa gago tswele pele re botse re o dirile eng le eng le eng sekolong gona magešane o thušitše ka tselefe. Ke itse ke fetsa matric cause ke feditse matric I think ke 2013. So from mo ke ne ke tshwenyehile nyana mo moyeng mo tlhaloganyong ka mokgwa ke la tlhalosentse gore na ke la bana ba o tlhalefa. So le nna ne ke expect gore okay ha di result di tswa ka kry-a di-distinction tse 7. Unfortunately ke na le di-challenges ka nako yona so ha di result ha di tswa ka kry-a ke sa kry-a distinction ka thomo tlhakatlhakang. So ke itse ke ya sekolong ke ile lata ke emetse ba ntse ba mfounela cause ne ke apply-ile ko di-UJ UP difetse ko Limpopo. So Limpopo na ile yona ka nako ba ile bona ba bang karabileng so no le botlhoko tabela gore no ke khukhumane le mama bjanong ke itse lerato la mama ke tlwaelane le tsela tsa gore ke nna le mama se ke se nyakang se gona mo pelaka and le ene o na le tshepo le gore okay ngwana ka bjanong ka itse gore o tlhalefile o tlo tsena sekolo a re ntsha sekolo re leng mo yone. So ka emanyana ka re re ke bone di-UP di nka se ndumele nna di-UJ ke tshaba gore nka se Limpopo ke gole le mama ka mo ke re ko survive bjang cause o na le dipololo tse dingwe ka rona re tlha Three wa botsa gore bjanong ya Mapedi o na le dilo tse dingwe re no tsheisana ka tsona ke polelo ya bana ba polelo ya bana so yo ba ke la letsholo le lona re yo go ya go plekeng e la bjanong nna ke itse memphaka ke tlwaetsa Three mo ke itseng gore ke tlhokometse khone nngwe le nngwe ke tsamayang ke safe. So ke thoma bana le letsholo la rabane tshwentse ke Limpopo. So by the time ko UP ba okay re tlo tseya but o na le test next sa kwala e na ba inyaka na go le requirement for ke khone ira ntho ke tshwentse ke ira. So test la a ga kwala so ba palla go tseya ko UP. So last option ya gore ke tshwentse ke go University of Limpopo. Ha ke fitla hona go Mankweng ke fitlhele le Freetime. So letsatsi le ne le letsatsi le ba irang di-registration e seng mona ba dumela di-application. So nna na ba ntse re nna ba mpotsa ba re room spaces so ke fitla barutiši ba ka ntlhela ba mpotsa ba re na le Freetime e be around bo 4 ya Montshara. So ke timetse le nna ke tloile mo le nna ke thaopile ga re ke sa utlwisa batswadi botlhoko ke sa utlwisa botlhe bana ba na le tshepo mo nna bana ba tshepile gore ka le la matsatsi le nna ke tla ba ira ba nne motlotlo ka nna ke tloe a Three ke Limpopo ha ke fitlhe Limpopo na le Freetime bjanong ba mpotsa ba re o tlile lata ke tla tlhalosa ba gore ke tlhakela Three ba mpotsa ba re a re kgathalo rona o tlhakae gore o tsang cause nako e fetile. So ba mpotsa di a go se gore bjanong bana ba tlha Three tshwentse bjanong ke pitlantshe le bona ke robalenyana mo fatshe until le nna ke kry-a tswelo pelonyana ka nako o thoma o tshoga ka re gona le ba ba boditseng maaka gore Limpopo le kotsi bjanong ba re bjanong ke thomo relaxa nyana bana ke tsana le bona sekolo at least bona le bona ba kry-ile space nyana ka ntlhela ba kry-ile nyana di-room cause molaonyana mola a se re na ro roba mara at least nna ba khone gore na re khone o naganelana gore motho a o ne o robelela Three then a boa gapape
go nga ba bjang motho at least le ntsang a robala mo fatshe re no mo fa space a robale mo fatshe go be fela bjao Monday di-class nna di thoma bjalo nna bjano tshwanetse go thoma taba ya gore ke tshwanetse ke eme line ya gore ke tshwanetse ke kry space na ba acceptile for mathematical science but nna ke nyako ira accounting science at that time ga ke fitlha mola ba ra space se tletse ke khopele ke ra o no re programming yana extended yana ba ra space se tletse re tsa nomoro e kana fela ke tshware ke stress ke tengwa e tlhogo ke iwane bjalo ene ba bangwe la itse gore mmusho re nna mmona mo go bolela tšhelete mo go bolela gore mang ke mang ba bang ba tla le batswadi ba bona wa bona ba mo fa space go sa tsebe motho gore go ya ka wena go kwisha ora o mathateng ke phasitse pila ka lucky ka matlhatsi fela o mongwe a tle a lebelele di-result tsa ka di level are okay re na le space for computer science re tlo tseya for mengwaga e mainstream batho ba thomile wa attenda nako nna bjanong ke ona o thomang le nna bjanong tshwanetse ke tengwa e tlhogo tshwanetse ke nyakane le dibuka di-laptop mama kwa ke mešhila le one papa nna re na le mathata a leng a rena matriki selo wa bona le pentong gore na ile le security so na expect gore every time a wa mmereko ka nkere ke apeile so nna na ke robala sekolong so wa tla pentong gore ke chaisa tsatsi la tene le free ta ke fitlha ga e ka ma 11 ya bosigo so a kwata a ra wa nna le ena so a bona gore solution ke eng a ra ga ona gore ka nna re le dipoo tse pedi ka mara la saka le one so a ra tsamaya o tsamaya o ntse o le ka motse so from mo ka ona ga sena ke fitlha varsity ka re ke sa mo tshwenya ka dilo tsa dibuka dilo mama so ka strakelanyana le mama by the time dilo thoma la ke sena room ke nna ka mo di-roomong tsa batho so wa tla pointong gore bjanong moshimane o na re sharelela room wa re ko ba ka mo roomong ya gae ka morago ga nako e kae after mabedi ke ntse beke so di go so gore bjanong le nna tshwanetse ke nyakane le madula a leng ngaka bjanong le marobala a leng ngaka a ka ntle jalo tshwanetse ke stress a ke na laptop a ke na dibuka a ke na tšhelete ke tshaba gore ke sa tshwenya mama go tšharateng ene gona mo ke nna le dipolane tse e leng tsaya gore a ke gane ke tlhalefile ba nratela gore ke tswele pele ka thuto mara na le dipolane tse e leng tsaka tse ke nyakong go di leka tsa kgwebo tsa o bone gore nka ira bjang tšhelete ke sa tshwenya batswadi by the time ke thoma bjanong ko tlelaseng batho bona ba sentseng gare ba na le beke ba sentse ba na le beke so ne ke saleletse ko moragong yana so a ke ntse ke ya tlelaseng na ke na le keng na ke imelwa ka motlhong ke imelwa mo moyeng so ka tsebisa mamaka wa mathomo ka re o itse ke tlo irang ke tlo tlola sekolo and a se mabaka a tšhelete a se mabaka gore a ke tshware pila go na le dilo tse dingwe ke nyoko di le ka mo bophelong then ke tla bolela sekolong so batho ba dudisane baka batho ba na re nna le bona na ba itse gore okay moshimane o tlhalefile na re mmona ya sekolong a tshwenye motho a tsobe a ireng o ya sekolong wa boa o ya sekolong wa boa o ya sekolong wa boa so wa ira le gore ka ira meeting le batho ba na ke nna le bona ba bang ba na ke tsana le bona tlase ka ba tlhalosetsa gore okay ba fetho na le sa makala ke na le polane e bjana le bjana le bjana go na le ntho ke nyoko e le ka mo bophelong tsamaisana le kgwebo ba bang ba e rata polane gore ya ke ntho e pila mara ya se bereke mo o tlo bona o irileng ka ba tlhalosetsa ga gare okay for ke itse gore ntho e nka se bereke e re ko ile kang pele cause sekolo se na mengwaga mara dilo tse dingwe tsa go tshwana le business di na le mengwaga di nyaka mata di nyaka energy di nyaka o kgona o emelela o šiana so ke ba tlhalosetse ke nne nka re dibeke tse pedi ke dikheletse ka morumong sa tlhape e sa tse ke nagana gore ke tlogela sekolo ke ya kgwebong so ke ntse ke tlhalosetsa ma-teachera ka a mangwe ke ba botsa gore ke tlogela sekolo ba thara go convince mama le nna mpotsa gore ngwana ka ife ke mabaka tšhelete ke tla ira polane fa ona diaparo ke tla ka mo tlhalosa ke re no a se mabaka ao na le dilo tse dingwe di a nkemela le nna mo pelong le mo tlhaloganyong cause ke a e bona tshokola ya mare ke tshapo mmotsa gore wa tsebe bile ke go tsena ganong ne seo se bolelang ke nagana gore batho ba bantši ba imelwa di-university ba palela ke go bolela wena o imetse mo e leng gore o ipoditse gore e re ke no itswalela dibeke tse pedi nagana o sa je o sa tlhape o sa bolele le motho o bo o naganang go ditule teng ke eng se se beng se itla mo go wena sa motho mo sena se ntlela mo tlhalong yaka a se ka mokgwa nna ne ke ikutlwa ka teng ke ka mokgwa batho ba ba nna ke nana gore ba ikutlwa bjang ka nna ba tlompana ke tlwetse sekolo wena o naganela batho ba go ke le presidente ba banna ba go mpona ke le doctor ke le lawyer
So like ke nagana gore batho ba tlo mpona ke tlotse sekolo ba tlo ntse ya bjang. Okay. And then banong go thoma ka irang le nna go survive because nna ke tlwaetse bophelo ba dibuka. Kudu ka baka la gore wa kgona ape go bo dira di-science bo kgona. Ke tlwaetse bophelo ba dibuka. Ya ke gotse ke ntse ke na le bo stoutu ba ka mara ke stouta pila e se moshimane. Ke na le letsogo mo le mo mara dibuka sala ka focus mo tsona because mamaka na bereka ko sekolong se ne ke tsena go sona kolomaka. Okay. Wa bona so ne sa ntshware pila le tabe gore mamaka wa kolomaka papa ke le security hona mo mmolong mo. So tshwantse ke no tshwarela mo dibukeng. Mara ka imelanyana ka tloela a se tloela sekolo ka thoma apply for mmereko. Ka hopola ngare first interview ya ka ne le go Intercape ba mpitse go Intercape ka hopola no tletse ne le banyana fela nkare ne le nna moshimane ke le one. So ba mputsise gore okay ra utlwa okay o tla varsity so ke eng ntho e wena e rileng gore o tlole sekolo. So le nna mo mmoka o senagane ka araba ka maikutlo se nka tlhalwang ka ba botsa ka re nna ke re ke go nna botlhale ke re nna ke gopotse hae. So ntho ke lebetse gore go Intercape ba bereka ka dibese tsa go tsamaya di-distance tse telele. Kante nna ke thuntshitse molotong ka tswalla pele ka thoma rekisa diaparo ke ntse ke reka dikhipa ke tla Jozi sekipanyana sa 150 ke ya ha ke se rekisanyana mo 400 ke tekerela ditikinyana tsa 200 ke di rekisanyana mo ke thomo survivanya ke thomo tlhalefanya. Mara di neighbor tsa ka nne ntho ne sa ba card because na ba thomo bona okay banong je go Tšhelete o ka re ba gona. thomo tswa tsedi mo ke thomo kopana le batho ba bang ke thomo nwa bjala ya banong ke thomo nwa bjala le nna le nna ntho ngwa nka ke thomo tsubanyana le dipatse banong mara ke a bona gore ke te senyetsa nako ke te pusetsa morago. So o mongwe wa balekisane ba ka ke neighbor ya ka ka mo next door go papa mona ke nna mo teng. Okay. A re okay re tlo ira la mo gore re nya go ye sekolong. So nna re tlo irang re tlo patela then batswadi ba hao re khopela at least le bona ba ireng ba patela o khona o tsena sekolo o tswelele pele ga sekolo. Ke re Unisa ke re okay ka re since wele ke khona bona okay ke nya ga mmereko nyana ke nya business nyana e re ke Unisa because ke a bona re full time e tlo nkimela ke nya ga borotho le nna ke nya something ka mo potleng ke moshimane tshwentse ke apare le nna tshwentse ke bonagale. So e be goreng fela ke Unisa ba ntumela for accounting science. Ke re pila ke ntse ke pass. So batswadi ba palla go tlhantshang half bjanong ya di-fees ya gore patele. So di go sa hapa gore ke tshwentse ke ireng ke tlole sekolo hapa. Wa tseba Jacob leto la gago la thuto ka mokgwa o ratileng thuto o ratileng kgwebo ge re ka re tlhetla ka lona re ka ba ra fetša kgwedi ka moka re bolela re ba le part 2 part 3 part 4 a re le go mela gona fao re nyake go tseba gore Jacob o ileng gore o sepetse ka re ga maemo a boima ka moka ga ona mo ileng gore o feletse o ipotsa ka reng a go kgotsofatse batho ba ileng gore ba be ba lebeletse tše dintšhi go tswa go wena o feletse o ipotsa gore o ba motlhotlheletši wa polelo o thomile di-kasi entertainment ke nyaka go ka tsona o thomile di-conference tše e leng gore o bolela le banna ka baka la gore ke nagana gore o bile monna o sa le monyane wa gola ka selo sela sa gore o tseba ntho o e nyaka mafelong o tlo e humana ke ka mo e leng gore gona bele re bona o kgone go bokatša banna o thušana le bona re botse ka dilo tše e leng gore ka nnete wa di dira kasi entertainment le di-conference tše e leng gore ba le tsona tša banna di thomile jwang jwang. Nna le leeto laka ka mokgwa le botsang gore botlhale botlhoko nna ke bone gore na le bana ba bangwe for ba palele go fitlhela ditoro tsa bona a se gore ba palelwa a se gore ba tlhoka ke gore ba ipoditse gore malapa tlhang go bona kwa ba tlhang go teng ke tsone dilo tse di ba pallisang. So nna ke nye go nna example mo bona ke ba bontshe gore tla mokhukhung gore mama wa kolomaka gore papa wa ke le security ga ona ntho e nka e stopang if one wa tetshepo o na le plan o nka tswelela pele ga dilo tseo. So ka te startelanyana movement ke bitsa ke kasi entertainment for educational entertainment. So nna ke tlhagantsha ditori tsa ka ke kgone kwala le poetry nyana ke ya mo dikolong mahala ke ba botsa ditori tsa ka ke ba motivate ka mokgwa ba motivatang ke bona le nna okay gore okay ka mokgwa re boledisanang le bona ba kry-a maatla ba kgone go tla mo leseteng gore abuti ra leboga o itse mantswe a gago ka tseno ke ona mphedisang ke no le nna ke tshaba lora ka mokgwa wena o lorang cause a ke na ditlhako a ke na uniform ko hae mo ditšhomi di tshegisa ka nna ka mo sekolong gore nna a ke na eng so ntho ya go thoma o ira gore ke ireng bjanong ke thomo tetsa serious gore gore ke na le thuto gore ke na le tšhelete ke sa ema mo bophelong ke tswelele pele. So ke tsamaya dikolo tse tsotlhe Matricsville ke ntse ke ira di-motivational speaking from the motivational speaking ka re thomo o irang
bana ba mathomo ba tla ka mathata Mm. ba mangwe ba tshaba bolela ka mo tlase Yeah. re tsana ra tsheisana o mongwe a ke re kgone go tsheisa ka mathata ae so ba mangwe ba tla mo lesetong gore abuti Jacob no na le ntho e ntshwe a ntshwa repeat mara ke tshaba bolela mo pela ba kgopela maybe nako ya gago re nang ba tsa gore kgone go bolela so Okay. ntho e ra thoma irang bjanong ra thoma ira bjanong setlhophanyana groupnyana bjanong ra kgona go bona le poleke re kopanang mo yona re kgone go motivate bana ba gore ba cancela re irang mara ka thoma bone ke yona ka se entertainment yona e re Okay. direla di-program tsa ka bjanong ke thoma di bitsa ka mabitso aka o na le ntho ngwe na re bitsa dilo tse o sa ithuteng tsona ko sekolong go tshwana le o tia mo bophelong ko sekolong ga ba o rute gore o tie mo bophelong Yeah. ba tlo botsa gore okay o na le ntho ngwe re bitsa strength mara gore o tie bjang ba nga se o botse ba tlo botsa gore na le ntho ngwe ba re ke kgwebo mara gore o tswelele pele bjang ba nga se o botse ke engwe ya dilo tse e leng gore di go dirile gore o thome di-conference tša banna ya ke tsona part ya tsona dilo tse gore ke ireng ke bona gore okay mo banna re na le go beiwa ko lesaeteng cause re gotse mo malapeng a botsiwang gore monna tshwanetse a llele ka mogare le mo lefatsheng mo re phelang le lona no o kgone go kry-ela nyana ausinyana le bo mama ba o botse gore ae wena pila weak wena wena eng wa lla wena wa tepa la o thoma o tshola ba o botse gore wa tepa o fela pelo eng o thoma o tshaba bolela bjanong dilo tsa le di tla ka mo pelong ga di tla ka mo pelong mo banna ba bangwe ba thoma isetsa basadi matsogo ba bangwe ba thoma o tepolaya ba bangwe ba itatlhela ka mara diritibatsi ba bangwe ba itatlhela ka mara bjang so nna ke nyako ira mo ke bonang gore banna le bona ba tlo kgona go bolela okay ya ba le gore la kgona go tlhakana ka nnete ba bolela banna ge le banna fela ra kgona go bolela o tlo utlwa ditaba tse dingwe like o ka se tshepe re ke go botšhepotšwete ge re ya go fetša nna le wena banna le tlhokang nna re tlhoka lerato re tlhoka kutlwisiso re tlhoka tlhompho re tlhoka le motho a tlo utlwisisang a o fe nako okay thata motho nna re nyaka go fiwa nako basadi le kwele kere banna ba re ba nyaka nako ba nyaka go tlhomphiwa ba nyaka go kwešišwa ke se ba se nyakang ka baka la gore re ipotšiša gore le bolaelang bana le ba direlang dilo tša phako mane gona le ba e leng gore ba batla iša ka thobalano motlho mongwe motho o tla bantšha botlhoko bo boleng a gone lebaka la gore o bethe mosadi a gone lebaka la gore o robale le ngwane monyane goba o phae thito ka kgang go motho wa mosadi e fela ba mo batla go botsa gore yake ke baka la gore ke gotse ke tla išiwa ke bona mma a tla iša papa ke gotse ke bona goba nna ke sa le ngwana ke bile ka tla išwa ke ka fao e leng gore ke bona kare ke a itefeletša dilo tšeo ka moka se tše e leng gore la di tlhotlholetša le ena kere no ebile especially ga o goletse ka mara lelapa le o boneng papa a betha mama ko wena tshwantseng ebile o emelele ka maoto o lwele basadi okay na le di-program tse dintšhe na re dira mo mona re kgone go dira arming march against gona basadi bao ba abusiwa ba o rapiwa but ka mokgwa o mmušo ka mokgwa le ke tlhalosa gore mmušo wa rena mo le rena a o re melele ka maoto so batho bao ba nong re thomang go dira memmatch against bone ba tla ka morago wa ka le nna ke na le family bjanong tshwanetse ke e tlhokomele so wena o tlhaga mara lapa la o itseng gore mama na bethiwa mo pela gago tshwanetse o bane le tlhaloganya gore mosadi ga e rewe ntho e cause na o kgone bona mama gago a lla mo pela gago wena o le ngwana o utlwa botlhoko so ga one gore tlo isetsa mosadi mo letsogo wa mo utlwisa botlhoko o itse botlhoko ba o bo boneng mo mama gago Jacob o kwagetse ke nyaka gore nna le wena re fetse a re ke timile dikgokaganyong tša leago ke duma gore batho ba tsebe dilo tše ka moka o di dirang ba go šale morago ke a tseba gore le letšatši le e leng gore nna le wena sa tlo kopana gape tšatši le lengwe ke nagana gore ke nyaka go tla conferenceng ya lena ya banna ke bone gore le bolelang le dira eng le agana jwang ke no tla ke no lebelela jalo ka mosadi re go hwetša jwang go dikgokaganyo tša leago gore re kgone go go šala morago rena re na le setlhopha organization mare ke ponelopele community development NPC re teng mo Facebook no re sa berekana le mapage a TikTok cause rena re bereka thata ka matsogo re bereke thata mo screening okay tlhaloganya so go difficult gore ka mmereko re o irang re thusa batho ka gantši re tsa bana di-breakfast fruit each and every morning re lela bana di-breakfast re fapa bana ba mo over 200 ba dikolo tse different re kgobokantsha diaparo mo di-community-ing ba se tlholeng ba dinyaka ra di tlhatswa then re berekisana le di-orphanage dikolo malapa a sa lekaneng ba o te tshokolola dipoleke tsa go tshwana le mošonko a re re mošonko re ra bola mo mekhukhung mo bitseng gore ya mo tletse tshokolo mo bitseng gore okay bana ditlhako then re kgone go ira nako nna re ba isetse dilo tseo re ba apeele ra apeya re isetsa batho gape re bereka thata le di-safety home then re na le mo polekeng e re nnang mo yone batho ba tla everyday
re kry-a di-call every day mo batho ba nyaka ditšhelete tswa ya mmerekong bana mabone. So rena ka organization ya rena re try gore re be e seng re tigire mmušo re seng re tigire government mara se batho ba se tlhokang re make sure gore se ba Le a ba fitlhele thusha. because ra itse gore ngwana a yang sekolong a tshwere ke tlala go ba thata for yena ka mo tlelaseng a berekise tlhaloganyo malale Okay. Jacob ke a lebala gore se boledi wa tseba re ka tla ra se fetse nna le wena ke tshine kudu ka tshedimošo e leng gore ka nnete bo ifile babogedi bo ifile le batheletše ba Thobela FM go YouTube ke mo e leng gore ba re khumana gona Thobela FM yaka ke go botsitše potšišo ka re go di social media re go khumana bjang lena le re kry-a mo Facebook ke Ponelopele Community Development NPC. Okay. Then le kgona gore kry-a mo WhatsApp ka dinomoro tse di latelang 067 633 9233 067 633 9233. Jacob ke lebogile kudu nako ya gago tlhe go tswele pele go kaonafatša le go fetola maphelo a batho ka gare ga maemo ka moka o fetile mo go ona ba e leng gore ba phela ka mokgwa o phetseng ba se ka nagana gore ke mafelo a lefase ke a go leboga thata go leboga nna nako e leng fileng yona Thobela FM botlhe ba ba re fang theko ba ba re support-ang ba ba tshepang mo ntho re tryang go ya aga ka leboga ke re modimo le ena a re abe ditoro tsa bona a bane le bona ka nako tsotlhe le mokole ke Jacob ke moso e leng gore o gotse a ka se re ke tshokolo e fela ke ka mokgwa e leng gore ba ithuša ka letolo go mo ipoditša gore ke tseba se ke se nyakang ke tlo se go etša le wena o ka tshwana le ena ga kgonne le wena o ka kgona nna ke Mankoko Baby go e ba le nna ye ke taba ya ka le Mankoko Baby go Thobela FM re kopana gape la bohlanong le letlang tata